U ovaj klip dobija shoutout iJohna. Jako mi se dopadaju njegovi klipovi, pa bi volio da ga podržite. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Move back, nigga. Move back, nigga. Fake Jordan, that's whack ass bitch, nigga. I come back with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Ohajo svima, od vaš seksi srpski Shinigami. I danas će vas seljačina učiti. Da li ste se ikad zaljubili u anime lika? Da, upravo sam vas to pitao, jebi ga. Ali ako jeste, znajte da postoji vrlo specifična reč, to se zove sedofilija ili tunfilija. Ovaj izraz se naravno ne koristi za ljude koji jednostavno vole jednog određenog muškog ili ženskog lika, nego za ljude koji su spremni da žrtvuju delić svog života za njegovog omiljenog anime lika. Mada čak i ako ste se našli u takvoj nekoj situaciji, čuo sam da doktori su rekli da je to normalno kad vas udari pubertet ili tako nešto. Ako ne znate što znači fujoshi, to su žene koje su opsednute yaoi anime serijama. Tačnije, lože se na anime pedere. Evo još jedno glupo pitanje koje mi je neko postavio. Da li je hentai anime? Naravno da jeste i zaista postoji suviše razloga zašto hentai jeste anime. Mada naravno razlikuje se. Ako ste ikada vidjeli ovu zgradu u nekom animeu ili u nekoj noveli, znajte da zaista postoji ova zgrada. Zove se Comiket i u njoj se održava zimi i leti, ja mislim, najveća anime konvencija. Nalazi se u Tokiju. U nekim anime serijama oni baš objašnjavaju šta je Comiket, a u nekim anime serijama jednostavno samo prikazuju ovu zgradu. Dobro je spomenuti ovo zato što, pošto postoji baš brdo animea gdje imate Comiket prikazan. A i postoje neki ljudi koji ne znaju jednostavno. I to je to, hvala vam što ste gledali i mi se vidimo sljedeći put. Sayo! Nara!